Seo é radio Pobal Tuiscart, Baile Óga Clia, Níor Nócha FM. Níor Nócha FM. Sáidin na fuairne. Is smíanamh iontar é seo agus inis ar an lína tá ceann na himráí Daithí de Buitléir. Chun sa tú Daithí? Amach go leor dar sa hain. A cear go leor, yeah. Fáte go dtí an cléir. No, fáibhí. Daithí, cé hé nó hí an duine a tháinig suas leis an smaoinemh ionach seo? Well, it's dói an duine a tháinig an níos leis an smaoinemh bin lad a manam Ciara McGargasa. It's dói go dagam san smaoine as actually on down nachadúla dói fi Ciarnaí an máisteach sa Flanal Chang as nachadúh a Murray agus mar chuid the máisteach ar siúlaige bhí piece of study in chunas go détá pobl a hógáil pobl tangan a hógáil hart faoi club cumú a scoil. Now it's dói gníon seisna chuid taide agus scrúise traffic agus den hána se rascam lá lia dar nóid fi se lunny here Connemara Fabelina agus hána se arás sin smuoine seo agus hána se thugam seo agus chuig lad nó goile a mollú an smuoine seo agus a ggéirearn is dói well go bunus of fi go all nach cap muchna gra mór an well bonus to smuoine an bonus to togram agus is dói cap misha grau chunskul ma an agus go me bonus to tograin so count so kind of a vartig me hen agus care an gotofmuch free agus ben well agus fi kubladin yellen dar no on marku a bheith an feimú mé a chláisiú go blach lé agus Padder de Blue a chláisiú na trinó agus Ciarán ó finne dar nó gweil an lá lé a bhí buinte le clown chláiste wire col siar na blianta. But go bunasach dagriam mar rih an nulog chorfmid rud ar bun agus den ina dhéana bhí mar a fannacht ar scéal ón Christa Conte blach lé chuí chunas go déit mar sin rud a chóir ar bun nó an rá se ródéach chun muid an nascu leis an Christa Conte or Mlinsa agus former scale a gold share what mohin shaka age design but a darn grow well cotton I say to have to chi shock na him go former scale go mech when you now chloru agus an chin kind of flesh on other fads agus just quarmer on scale amach a Laura Gimrory Zimmer Vimer in Mayscale agus Bhuiint radio na Gaeil put the radio na Lifa agus dar no inisha near FM agus godí seo tá antaristini treis spatial layer around Husimer a train all on down up Shockata agus the Harpy Cheshire Imroor Dale tá Harpy Caracadini treis chop the chagfall in godí seo ag a layer space sound ó have an taobh immerthe dói. Is ionach an rud é seo agus an méisih ag immer is sreach chomórtas? Well, by much immer sa sreach an sreach dí former scéal díoch an jo go mech nomíocht Ryan a de agus sin ní fan mar cap mar go mech nomíocht Ryan a dóiag so thomas sásta go mech flecha gimmer a level níos dúsláma or níos dúslá níisiú but but forth so we go much together imrory social value nís moon imrory dorira mar force fame by an kaitan issue galore but much so go chucky shouts coursey dorira kayla like the ta couple imrory trace chuck the changwall in the fall of the couple ding via train on there immer pellery of me data me hen of course an hour and there were a piece of yours agus ne fast means but that's cool dom hen mar zolgach agus so we nachal more on pel he is a cool so it's also well nyartu na foul but all nyartu ni little tahi on a via gimmer school agus via gimmer le club an ela happening cut but mar doors a golar actually draw the kesta that much nomioch the shah agus the crave agus le kuna day Thomas compete piece of Changwali and le commercial pan the Gaeil agus be much le kuna day but much now ought to bring to mach and sign come up
Well, tá tú tréis freagar hort domsa do ga ceist eile a bhí le tí gom choirt mar bhí ansim go an mac a méisih in an páirtad lech I go mórtas pean na gwealthachta agus tá súla gom go méisih in an mar beise sin th barnach mé. Yeah, well, ver daar nooit is rud is more steenperfect more pen the such effect aan le couple blian nu agus an ra a vi lecher lach liach go hard hen kinál chunnacher a datas of well taig an comórta sin foreign orbacha agus an chunnacher go data of anya luch na great agus section of ma nascana eigsúla a chohu lena goid tuck the eigsúla agus some just so gomor go meach deshan part of blacha an few mono was deshan and liana chance go much so go meach chance an a map and shot but it's doy dummer they go little gachela cash bragger arm okay tá ceist a ceist bháin agam an féidir leat sunraí teagháil a thuirt dún do éistóirí le beidir go méid sim ag imráí eile dul a teagháil libh? Fiber B data sibh rifos de heola chuig náide hop to trí a náide cuaig hop to trí a dó sé sin náide hop to trí a náide cuaig hop to trí a dó sé agus bin ever persente agus tá chum fáte Rivain kinál co-agras new data sibh rifos de heola chuig common CLG ag gmail.com bin common CLG ag gmail.com. Okay. Daithí gur míle maigat as og teach ar an tláir is capan gur is smíanamh ionach é agus tá anáthes an gohfuil sibh ag go méid sibh ag immer is sreach mórtas agus tásúla gom chun sibh sé eáil ag go mórtas pell na gwealthachta a seo amach freisin. So be mé caiinte a rís Daithí, right? No, fiber B a might to chop amach let the boots to pella to him. Bím sé cabh tabach so ní bheith an Darren. Tá déine mé iarach chun dul go dtí cluthe amháin is dócha go feici mé sibh ag immert rudel agus neadar an mé deisiat é seo lua it's just go mé much a train os a ríist an dawnach seo parchan aniske larni a dó agus summer they go an an sin a lu of extra sin into it's just dearach an akla park na Nordy new park on arm actually Messenger Park on Arm town the army pitch there. Okay, Tory May Nolis and Tola Shinamaki there and Clara. Yeah. Okay. Song of all that, you right? Right, all song. Seo é radio Pobal Tuiscart, Baile Óga C.L.G. Níor Nócha FM.